mood ngeke ngizwe abantu bethi hey lensizwe ishumayela every day, every weekend, every what ngeke kuphathe kanjani lokho uma uzwe abantu besho njalo? No, izinto vele abantu abavamile ukuzisho lezo kodwa angeke ngisho ukuthi ngiphatheka kabi ngoba phela nabanye abantu bayalidinga ithuba ngendlela abasuke besho ngayo abanye ukuthi mhlasimbe umuntu uma bembone esukuma njalo mhlasimbe usuke sebavalele nabo ithuba lokusukuma kodwa engikholelwa kukona ukuthi the time usukuma kusuke ukhona umvuzo osuke uzowuthola ukubabaza indaba kaShembe. So ilokho ke noma kungabi njalo kodwa lelo thubo olithola umntwana okhona ngaphakathi kuwena iyayithi mayisithinta indaba kaShembe bese yanyakaza uzizwe nawe kanti ungahlelile ukuthi hayi ngizokhuluma ngoba vele lokukhuluma kwalapha ekhaya akuhlelele akukho ukuthi hayi uyitshela ukuthi njengoba ngiyalapha kule yankonzo ke ngiyosukuma kodwa uthi uma usufikile khona bese kuphenduka into ngaphakathi engikholela ukuthi lo mntwana owafakwa uShembe kuthina athi yena uShembe uphila ngezwi lakhe. So ngicabanga ukuthi sisuke sizama ke ukuthi sondleke so yilo nalo kufanele ayilwele ukuthi owakhe umntwana umondla kanjani. Kholelwa kulokho nje mina ngoba ngisho ingoma kaShembe ithi le sizizwile lezi zindaba ithi kodwa bayosinda ngazo abaningi abakhulumayo ngazo masithi umvuzo wokwamukelwa abayikhulumayo lezi zindaba bayokhala ngane ke ihlobo zabo ethanda batshela. So uyaye ube nale ukuba guilty lokho ukuthi ayi ikhona indaba ebengayikhuluma la abantu baphile ngoba inhlosi leyo ukuthi abantu bayaphila ngezwi likaShembe. Manje umunye masethi nishumayeza amaNazaretha indaba ningasuki nendaweni la ngakhona amaNazaretha nashumayeza abantu asebeshumayezekile asebeimbethe lengubo mawuthi anibatshelanga ngani ngoba phela bayazazi lezi zindaba usuke kuyimvuselo lokubona kodwa kusikhona ukuthi sigcina kubona mhlasimbe ngoba izinkonzo eziqoshwayo ziyayibonakala zigcina la suke sisemathempelini khona. Mina nje zikhona ngisho izikole abantwana bakhona abamaNazaretha bake bangimeme kuzona bathi hayi sihleli sibona abefundisi bamaKristu befika nabantu bamaKristu bezokhuluma indaba yoKristu ezikoleni kanti nathi sikhona samaNazaretha ake usondele nawe uzokhuluma indaba kaShembe. So ngiyaye ngisukumele nje phezulu manginalo ithuba ngiye koyikhuluma indaba kaShembe phambi kwabantu abangawona amaNazaretha begcwele. So asigcini kulaba abamaNazaretha kuphela. Ezweni lakithi kukhona ngisho imithandazo esiyihambayo yole yithathu esishayo door to door emzini yabantu abakholwayo nabangakholwa singene sishise kaJehova basho Jehovah's Witness ukuthi nesinyaza uJehova ngithi yebo so nofakazi bakho uJehova nama Jehovah's Witnesses kukanjalo ngane yakwethu kanjalo nje. So hayi liyahamba lona ivangeli angazi noma lembuzo kubuza la ipersonal kakhulu kodwa imibuzo umuntu ayayibuza ukuthi abanye baze bayitshela mhlambe nenza ngoba nifuna ukubuka yabo ngoba mhlamba abayi ngiyobuthi nje kubizwa befundisa athi hayi lo sefuna ukuphakama esontweni ukusiphatha uthini ngalabantu abanalowo moya ukuthi umuntu umekhuthaza indaba kaShembe bayitshela ukuthi usuke nalowo muzo ukuthi hayi sefuna ukusiphatha ngoba manje ligcina silimaza nabantu ngithi izwi kaShembe ligcina lingahambanga lizogcina lingahambanga kona kuyaye udikibalise ukuzwa izinto ezinjenganalezo kodwa bese wazi into eyodwa ukuthi wena inhloso yokwenza ukwenziswa yini maku ukuthi vele usukwenzela khona udumo bazothi vele emabesho uzodikibala uyeke kodwa dumo ulokhu uqhubeka uyenza into kaNkuluNkulu ngoba usukukholelwe ekuthenini awuzenzeli wena unomvuzo owufunayo kuyena uShembe ngokwenza lokho. Udumo nokubongwa kungokwakhe akufanele thina ngangayisho indaba enjalo ngiguqile phambi kwakho umnikazi ngathi udumo nokubongwa nyazi lezulu lungolwakho alifanele thina singabantu abalibabazayo singamathuluzi ithuluzi lenza umsebenzi akuzotuswa lona kodwa kutusa umnikazi walo umsebenzi asengathi ngingahlala ngizazi namathuluzi ngoba nambe entambeni enaliti bafana bakithi hayi bona ke ingozi khona kwaxosha ubhekile uthi umuntu usiqotshe uthi usabona kanti awusaboni angisho ukuthi khona okonakele kodwa ngathi
nahlale nazi nje namathuluzi kabona hayi kunjalo ngane hayi angikushiye ngiyathokoza angikushiye nazo